الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان درسين كي ندوبا صومني سديت قودما آجن صومني قرتني سديت قودما قرتني صومني سديت قودما كن نمومتو سدي ملي صومني سمسن نمو بني آدم كانتو سدي إني مالي بجنان توقو قرتني isaantu gartanii duuba warra awaamaati nama jechuun keessa sooma kana gabbu'ee akka gaariitti hin beeyne lammatallee nama khaassa diinii kanarraa waa quba qaba waan sila haraama taate hunda eeggatee waan khayrii taate hunda gartee kadalagu jechuu khaassa jedhanii warra kanaan warri kunillee gartanii soomanuu jira warri sadaffaa ammoo waan zaahira gartanii haraamaatii fi waan agartee halaalaa qofaa miti hattaa qalbiidhaan illee ni soomananii jeebo waan rabbiin jaalanne hundarraa hattaa qalbiidhaan illee ni soomananii jeen ijji soomuun dhugaadha harkilleen haraamarraa soomuun dhugaadha argitanii beeytaa qaamaan illee soomuun dhugaadha qalbiin yoo isiin gartanii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wajjin hin hidhamin sunilleen darajaa khaassaa biraa jira jechuu akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraa jaallatutti jechuudha obboleeyyan imaanaa walidaalika gurri yoo gartanii waan hamtuu dhaggeeffachuu irraa soomane arrabni yoo gartee namaaf nama walitti diruudhaa fi nama hamachuu irraa kijiba ragaa ba'uu fi dubbii kijibaa oofuu irraa yoo soomane qalbiin yoo shirkiidhaa fi hisdiidhaa fi gartee bagdaa fi jibbaa qoshaashaa wasakha gartee daangaan qabne ka ba'aan isii cicinqu ka hirriba si dhowu namichi hasadan nagaan rafuu jira abba waan rabbitti katabe malee waa takka illee wani isa dhaqqabu hin jiru ka kuni ka hasadu hirriba dhabee cinaachi gubatee gamana garagalee gama kaan garagalee kaan yaadataa kaan ammallee dura fida shayxaanni akkana ibiddarra qabee waa dalal akka boqqolloo gartanii ganna maaltu siin cinqe yaa akhi subhaanallah firraa nagaan rafte hoo firii taate hoo rabbii kee kadhatte hoo yaa rabbi ammaa dabaliif jette hoo dhayxee namuma akkasiisanuu gartee ziyaarte hoo dirqiidhaan nafsiitti tan gadi qabanii irra jetaniimi tarbiyaa gartanii goote maaltu siin ga'ee waan namaatu gartee hasaduu fi waan nama haa guddatu ka samaawaatitti haa dabru haa qabaatu ka haa beeku ka maaltu siin ga'e wayi si kan keessirraa fuudhani wayi keerraa irrata wayi horii abbaa keetiiti wanni itti kennan kun maaltu siin ga'e jedhi nafsiyattii tan ilaa bira gattaa ilaa shiggireedhaan qaracci godhi cirii keessa dabarse akka nafsiyyaan atillee qaamaan illee gabbattee qalbiin illee gabbattee qalbii tantee jaalala rabbiif rasuulaatiif obboleeyyanii malee kawaata keessa hin jirre nagaan bashannantee baatee nagaan bashannantee galtaa ba'a waa takka ta'amuun qabdu laala gartee alaamaa warra jannataati yan ammallee isiin tun kanaafuu gartee warra qalbiidhaan waa hundarraa soomanetu haqiiqaa warra dhugaan soomane argite siyaamul qalbi wal jawaarih waan gartee qalbii fi qaamaan soomanan jechuuni waan agartanii taphaatii miti obboleeyyan imaanaa ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا صمت يوكا صومت تاتي يا قربي ربي فليصم سمعك قرك يتسع صومسي وجنجين وبصرك من الحرام والقبيح اجيت انت تلين وان حرامتات اندر راسو منوجين وليكن عليك وقار الصوم قل في النسو مناسر راندي من تفضل سانا سنجل من فضلك قال تومي ربي جي سكردا وفي نسو منافر رامباسن ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء guyyaa sooma keetiitii fi guyyaa ati sooma hin qabne nagaa jirtu tokkon godhin kaajeen guyyaa keessummaa nama bira jirtuu fi guyyaa gartee manni duwwaa dhabee ta'a akka haasaantu jira si akkasi moo akkasi miti guyyaa keessummaan ulfoon as jirtu yaani jaarsa garii jira ka akka malee qaruute jaarsi gariin akka malee waa fa'ama abbaan manaa jechuu gaafa gartanii waa haasa'uu fedhe haadha muhammad jedhaan meeroo akkamii manni kun dhimmisamoo sila akkamii mee jee hay dhiirtii gallaaltee sa roobni hin jiru jaarsi maal ta'e jaan jaartiin gartanii waa waliin beekantu jira warri waliin qaruuteedha shaaxira ummanni yoo namni dubbii dabarsu gartee gara borootiin seenu haadha muhammad bira keessummaan jajjabduun jiraatte ka bira dubbatamuun hin mal aboo har'a ni roobmisaa miti ni roobsaa ni jigsaa jette ganna qaa jette roobaa miti haya rabbi nagaan nu facaamsu jedhetuma jaarsi callisaa beeyta namni tokko oduu isaanii quban qabu
amma gartanii yoo lafti nagaa ta'e hoo lakki amma waa rooban garreen lafti nagaa amma asii manni bareedaa jettiin amma ni haasawa duuba gartee duuba namu manni waa isa biratti taasa'uu fedhu kana namni biraa immoo ka dubbii tana dabarsu yoo gama olii jiraataati muhammadni beeyti akkasi gartee duuba dhiirtii wal dhageessi laal guyyaa keessummaan garii nama bira dubbii irraa eeggatanii fi guyyaatinii fi gartanii abbaan manaatii fi haati manaa waliin gadhiifatantu jira beeyta hatta lola xiqqoollee haa taatu shafshafiin xiqqoon tokkollee yoo ka jiraatu taate jechuu argitee zamana amma shafshafiin hubadde durii gartee warri akhiyaaraa warri gaggaariin jaan harkatee ziyaaruma fakkeessee bismillah jedhee qunxuxaa dhab godhee itti maxxansa jaan uleedhaan akkana foonii wal dha'uun dabarte bar hatta gaafa abbootii keenyaa sanuyyuu bar takkaan takkee malee gartanii hin jirtu bar warra keenya tokko tagartanii ajaa'iba nu barsiise gartanii waan jaan ollaatti gartee gizee hunda wal tumanii gizee hunda dhaqnee araarsu ummataan dhukkubse nulleen hoggusan gartanii duuba waan jaan aboogaa insha Allah numa obsi omaa miti gurbaa keenya kana numa gorfannaa obsiin jeeni bar omaa dhiisaa itti sheeka zamanni taraadha anis guyyaadhaan kophee baafadhee tumuu dhufuu jiraata fa'a bara abbaa manaa birteessi ka amma bartumee shukkuumee irraa ka'e anis guyyaan gartanii tumuu jira fa'a omaatii miti dhiisaa jette aboo intala akkamitti tumuu dandeessaa jeemciyyo jennaani waan jette guyyaan kophee baafadhee tumuu kaa gartanii duuba laal hanga kopheen itti buutu lakkaayachuu malee kaa gartanii beektaa umanaan hin jenne jiraayi amma dubbiin naa galteetin gaa zamanni dabrinaan beektaa lafa wayii takka dhaqee akkasumatti gaa gartanii yaa haadha fulaan jedheen haadha muhammadumaan jeen kaafirra yaa boo gartee dubbii gaafasii wayitti narraati deebitee ballama guutatte jennaan rabbumaa jechan awfii godhee fi hin kafalannee beektaa hinaan jette rabbi si haa araaramu rabbi siif haa dhiisuun jeeqa beektaa namni yoo rakkate bakkatti namarraa kafalatu san isaabbataa bar hattaa yoo biran gahin illee bakkatti namarraa kafalatu isaabbata bal akhiraa durattu duniyaattuu namarraa kafalachuu fedha namni kun kanaaf obboleeyyan gizee hedduu gartanii namni kuni yaani ka durii gartanii geppoo naannaa ka ammaa gemmoo naannaa jetti manguddoon horiin yaani zulmiin ammaa kun gartee guddochin fagaatu argitee duuba gaa abbaa manaallee akkana callisiifne ka aboo akkana jechuu jiranii maal jettaan rabooda jennaan waan naan jee dhageesse anuu barsan beekaafin amma ofirraa fixachuu jira naan jee silaa gartee gaafa asii sossoone wanni godhun jirtu amma anis agartanii beektaa ta'uman gaafas waan godhun qabneefin amma beektaa irraa gartee kafaladhe irraa fixuu deemaa jeelaal yaa aboo dubbiin akkasii miti amma irraa uni sossobatan malee aboo hayaata jirjiiranii khayritti wal dhagayan malee abbaa maal taate agartanii duuba isiin haadhuma muhammadi argitanii duuba nyaata nu gooti huccuu nu miiciti mana nu tolchiti ilmaan nu guddifti keessummaa nu beeyti qoonqoo keenya sattarti rabbi subhaanahu wa ta'ala huccuu teessanii saatira keessanii isin sattaranii jeebar haga nuti isaan sattarree rabbar isaan tu nu sattaree bar dhugaa haqiiqaa yoo beek ammallee duniyaa akhiraa sharrii hundara rabbi isaan haa sattaru dubartoota keenya akkasiifuu gartanii aamin jaa bakka jirtanittu insha Allah duuba obboleeyyan imaanaa guyyaan soomanaatii fi guyyaan haasawaa tokko ta'uun gaarii miti wanni jaaniif guyyaan agartanii keessummaan si bira jiruu fi guyyaan agartanii duuba ati qofaa jirtu tokko ta'uu mallee kajedhu sanii fi qaala shaa'iru mee gartee namticha bareedaa gartee walaloo bareedduu tan agartanii nuu qopheesse mee laala obboleeyyan kiyya رمضان أقبل قم بنا يا صاحي هذا أول تبتل وصلاح الكون معطار بطيب قدومه روح وريحان ونفحات هائي يعني صفو أتيها فخذ لنفسك قسطها فالصفو ليس على المدى ذباحي واغتنم ثواب يوم صيام وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح مالجا غرتي لما غرتي ولا لو بريدو تنيسه رمضان أقبل قم بنا يا صاحي أبو رمضان دوفي كسوما ربي دوفي كيف كوبيسي كاجت رمضان أوا كوبيسي جن إف كوبيسي جي رمضان كيبلوف هذا أوان تبتل وصلاح يرو غرتني بيتا مرتني غرتي إبادة في مده هدتني برجين الكون معطار بطيب قدومه جي بربوك اللي انساتو ارغاو جراجي غرتي لا رمضان تشفولا اسغرا غلي بر ارغاو جراجي بو عالمني روح وريحان ونفح اقاحجين يعني كل انسا في شتو دا في بريد منا في خيرين اين تون دان فولا سوتي غرغلتي جيبو مالتا تجي صفو كل اتيحا سي مجي فمي فخذ لنفسك قسطها قودك الرافض كاجيبو فالصفو ليس على المدى argitanii qulqullinni beeytaa yeroo hundaa namaan mijjooytuu je
yeroo takka huccuu miiccatanii miiboo torbaan uffatan gaa'ii yeroo tokko huccuu miiccatanii beeytaatti qanani'anii beeyta kanaafuu gartanii iqtanim aboo gartanii faayideeffadhu je sawaaba siyaamihi wa qiyaamihi faayidaa gartee sooma isaatiif dhaabbii isaatiif sooman isaa guyyaa tas'ad bigayri ni milkooyta obboleeysa kiyya bikhayrin daa'imin wa falaahi khayrii gartanii dawwamtuu taatee milkooytaa anuun jaabar yaa rabbi akkasuma nu milkeeysiga inshaa allahu taala idan تميز المؤمنين المتقين في صيام رمضان وقيامه أكي ورّي مسلموتا ورّي مؤمنوتا ورّي قرتي ربي إسان قننسيسي جنتها نقرتي إسان قننسيسي باب الريان بنيك النفو بوليسكي أكي إسان اتقوبا ميلال هو تميز لأهل الهمة الذين يسعون إلى القمة إي والله تميز أهل الهمة الذين يسعون إلى القمة هذا أجايب دبي بريدو aboo gartee baytaa wanni beekamaniin je yoo irribni gartanii namatti mi'ooytu isaan dhaabbititti mi'aawaa je yoo nyaanni namatti mi'ooytu isaan beela'uututti mi'aawaa je ajriisii beekan jechuu agartanii tamayyuzun li ahli ilhimma warra gartanii niyyaan isaanii jaaramtee gubbaa sanii firdawsii malee waa biruu arguutti hin jirre santuu gartee je ceehuu jiranii barje ilaa darajaata olaantuu sani ceehuu jiranii jeen لذا فإنهم يتميزون عن غيرهم في عدة أمور واحدو كيستي قرتي إيرا برا دبراني خطاني برجي جرسون مالين جنان تميزوا بتقوى ربهم ربي ساني صداتشو داني أغرتني بيتا بيكا مني واهن دراجين مال جنان صومانينو سرين كيس جرو مال جنان لعلكم تتقون أقرب صداتني فيجي خنافو بوليين إيمانا هدو را دباني ما إن شاء الله تعالى هغا قنمتي خيرتي ولد دفنوتي turtii barakaa ka aafiyaa ka qabeenyaa ka durummaa ka agartee ilmii ka iimaanaa keessanaa tura wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu